bakunzi b'ikiganiro cy'ijambo ry'umwami, ndabaramukije mbifuriza amahoro ya Kristo Yesu mugaze imitima yanyu. Ndabifurije indwi nziza y'umugisha. Iyi ndwi dutanga uyu munsi, ndabifurije ngo Yesu abagirire neza. Ikiganza cyiza c'Imana kizobane namwe, kizoba ku ngo zanyu, abana banyu. Ubuntu bwa Kristo Yesu buziyongerane ku buzima bwanyu. Ndabasengera ngo mushishikare kumererwa neza mu mwami. Yohana yandikiye Gayo aramubwira ngo mukundwa, ndagusengera ngo mererwe neza muri byose, ugira amagara meza. Reka nanjye ndagusengera rino sengesho ritangura indwi, ndagusengeye ngo mererwe neza muri byose, ugire amagara meza. Yesu aguhezagire cyane. Kuri uyu munsi ndafite ijambo rimaze iminsi ku mutima wanje rivuga ngo uhoraho nawe wabikwemerere, Uwiteka nawe wabikwemerere. Niryo jambo mfite uyu munsi. Haleluya. Dusome mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka. Luka igice cya 5 umurongo wa 12. Dusome iyi mirongo. Ikindi gihe ari mu gisagara kimwe muri ibyo, haza umuntu ajejeta imibembe. Abonye Yesu yikubita hasi yubamye, aramwinginga ati, mugenzi, ukunze urashobora kumvumanura. Haleluya. Aramvura ukuboko amukora ko ati, ndakunze, humanuka imibembe ikimuvako. Reka ndakwifuriza rino jambo, reka ngusengere duhagaze muri rino jambo ry'uyu munsi. Uyu munyamibembe yagize amahirwe akomeye guhura na Yesu. Amaze guhura na Yesu avuga ijambo ryiza, arasaba. Nawe ugwiza iminsi usaba, reka ndagusengere ngo Yesu nawe bigukundire. Warasabye, ugize iminsi ubwira Imana ngo Mana niki naco ndakikorere. Reka ngwifurize ngo Yesu akigukorere nawe. Uyu munyamibembe abwira Yesu ijambo ryiza. Abonye Yesu yikubita hasi yubamye, aramwinginga ati, mugenzi, ukunze urashobora kumvumanura. Aramvura ukuboko. Yesu akora ibintu bibiri bitandukanye. Mu bisanzwe Yesu nta muntu akazikora ku munyamibembe. Yesu wafata ikiganza cye agikora kuri wa muntu, aramubwira ngo ndakunze, kumanuka. Reka ngwifurize rino jambo rero, Yesu nawe agukundire, akubwire ngo ndagukunze. Kuri uwo mutwaro umaranye igihe kinini. Ushaka kumara igihe kinini urwaye, uri mu bitaro, uramerewe nabi, urafite ikibazo mu mutima wawe, uraruhijwe no mu mutima, hari umubabaro uri mu mutima wawe. Reka ndagusengere ngo Yesu agukundire, akumara umubabaro wawe. Yesu agukundire nawe agukiza iyo ngwara umaranye igihe kinini. Urashobora kuba ugize igihe kinini udafite umwana, reka ndakubwire ngo Yesu agukoreye igitangaza bigukundire nawe. Birashoboka akundwa, birashoboka. Ya Yesu wakoze cyagihe nibo ndiko ndavuga nanje, niko duko turasoma mu ijambo ryiwe. Kwa kundi yakundiye wa muntu, birashoboka ku buzima bwawe. Umva, zamura ukwizera kwawe, dusengane nawe. Yesu arashoboye kugukorera nawe. Haleluya. Irino yinga dutanguye, ino ndwi dutanguye, reka ndagusengere ngo Yesu nawe abigukundire. Yesu aramubwira ngo ndakunze. Uravuze ngo niba bikunze, ndakunze rero. Ngo mukorako, aramubwira ngo humanuka. Uwo mwanya imibembe imuvako. Yesu amusaba ikintu kimwe gikomeye, aramwiyandikiriza ngo ntiyagire umuntu abibarira, ariko agende yiyereke umuherezi, atange ibyo guhumanuka kwiwe, kuko Mose yabigiriye, bibe ikimenyetso kibabere cyabona. Ariko inkuru yiwe, haleluya, hari igihe Yesu agukorera ikintu. Yesu yarakora ibintu akabwira abantu ngo ntibavuge. Uyu munyamibembe naho atari kubivuga, yari afite abo bavukana, bari basanzwe bamuzi ko arwaye, bari bamuzi, yari hirya yabo, abanyamibembe barabigizayo, bari bamuzi. Yesu aramubwira ngo ntiyagire umuntu abwira, wa muntu aravuga nta kibazo, ariko kandi basanzwe banzi. Ariko inkuru yiwe irushiriza gukwira, inkuru yiwe, haleluya. Reka ndagusengere ngo Yesu akuremere inkuru yivuga, akuremere igitangaza kivuga ubwaco. Amen. Ishengero ryinshi rikoranira kumwumva no gukizwa indwara zabo zose. Ishengero ryinshi rikoranira kumwumva no gukira indwara zabo zose. Amen. Haleluya. Ntabwo ari uyu wenyine wakize, hakize n'abandi. Hari abamuravye bakamubwira ngo uyu si wewe wari umaze igihe kinini urwaye imibembe, akababwira ngo Yesu yabinkundiye naje agira muzima. Reka ngusengere naho birakubereye ko Imana Yesu agukiza.
Yesu agukize, Yesu abikwemerere nawe kuri uyu munsi, kuri iyi ndwi. Mwene data umva, izere Yesu, wizere ijambo rya Kristo ariko aravuga muri kino gitondo, wizere ijambo rya Yesu ariko aravuga muri uyu munsi. Haleluya, dufite Yesu, dufite Yesu. Hari umuntu washingiye intahe muri iyi minsi, muri ino yinga rishize, yankoze ku mutima. Nariko nigisha ijambo rivuga ngo Yesu azura ibyacu byapfuye. Uyu muntu arishira kuri stati, aje kurishira kuri stati, uwundi wari ufite ikibazo arariraba, aje afata umwanya wo gusenga, Imana imukorera igitangaza. Ijambo ryamushikiriye vuba, oya, yarisonye kuri stati y'umuntu, afata umwanya wo gusenga, Imana izura ibye, Imana ikora igitangaza ku buzima bwiwe. Umva mukundwa, wowe kurankurikirana, wizere ijambo ry'umwami, umwami Yesu nawe abigukundire. Amen. Yesu aramubwira ngo ntiyagire umuntu ubwira. Sawa, ndaceceka, ariko kandi naho ntababwira, barayi basanzwe banzi ngo ariko inkuru yiwe ngo ishishikara gukwira hose. Yesu akuremera inkuru, Yesu akuremera inkuru yivuga, Yesu akuremera inkuru yivuga. Reka nsome uwundi muntu umwe Yesu yagiriye neza. Oh haleluya. Aha nyine mu butumwa bwiza bwa Luka 13 umurongo wa 11, hari umugore yinjiye muri mpemu iyitera ubumuga, yari amaze imyaka 18 ahetamye adashobora kunamuka na gatoya. Uyu mugore, hari umugore warugwaye imyaka 12 ubutinyanga, niwe abantu benshi bakunda kuvuga, ariko kandi n'uyu mugore yari afite ikibazo gikomeye. Iwe yarakimaranye imyaka 18, imyaka 18 agondamye adashobora kunamuka, agondamye adashobora kunamuka. Agira imbabazi, uyu mugore agira amahirwe yo guhura na Yesu. Ndakwifurije ngo Yesu muhure nawe. Haleluya. Ikibazo cyawe, imyaka umaze, nimba ari 3, nimba ari 4, nimba ari 5, Yesu afite imbaraga. Haleluya. Yesu arabishoboye, kandi ndagusengera ngo Yesu nawe abikwemerere agukora icyo gitangaza. Uyu mumama mwumve rero, hari umugore yinje muri mpemu imutera ubumuga, yari amaze imyaka 18 ahetamye adashobora kunamuka na gatoya. Yesu amubonye aramuhamagara, aramubwira ati nyina wanje, urabohowe ubumuga bwawe. Amen. Hari ubumuga umaranye igihe kinini, hari ikintu kibazo umaranye igihe kinini, Yesu aramubwira ngo urabohowe. Reka ndagusengere ngo Yesu akubohore, Yesu nawe abohore uwo mubiri wawe, Yesu abohore icyo kibazo cyawe, Yesu akubohore. Haleluya. Yesu aracabohora n'ubu, Yesu aracabohora na bugingo n'ubu, Yesu aracabohora na bugingo n'ubu. Haleluya. Mwami ndagushimiye kubwikora n'ubu. Mu Baheburayo haravuga ngo uko yari ejo n'uyu munsi niko ari, kandi niko azahora iteka ryose. Oh haleluya. Aramurambika k'ibiganza, uwo mwanya aragororoka ahimbaza Imana. Oh haleluya. Uwo mwanya wa mudamu yari amaze imyaka yunamye adashobora kunamuka, ngo aragororoka atangira guhimbaza Imana. Yesu akuremera ishimwe nawe, Yesu akuremera ishimwe. Dufite Imana izirema zaburi yawe. Oh, nduririmbiye bene Asafu, nduririmbiye bene Kora, nduririmbiye ya Dawidi, uririmbiye yawe nawe. Uyu mugore yaririmbye zaburi ye, aravuga, araririmba ahimbaza Imana. Ariko umukuru w'isinagogi yitonganiriza ivyuko Yesu akishije uwo muntu ku isabato, abwira abandi ati hari iminsi 6 ikwiye gukorwa ku bikorwa, aba ariyo muza mukora mu kizwi, ariko hatari ku munsi w'isabato. Urumva abantu batangira kuzana ibindi. Umukuru w'isabato ngo kubera iki yakezije ngo mukije ku isabato, tiyarazi ko Yesu ari umwami w'isabato. Haleluya. Umwami Yesu aramwishura ati mwandyarya mwe, mbega umuntu wese muri mwebwe ntazi turi inka yiwe cyangwa indogoba yiwe mu ruhongore ku isabato akayijana akayishora? None uyu ko ari umukobwa wa Abrahamu yaboshwe na Satani iyo myaka 18 yose, ntakwiriye kubohorwa iyo ngoyi ku munsi w'isabato, ko amaze imyaka myinshi amerewe nabi? Uyu ntashobora iwe gukira ku isabato. Mwebwe ko indogobe zanyu cyangwa inga zanyu ko zigira ingorane ku isabato mukazitabara, uyiwe si umwana? Akivuga ibyo abamugwanya bose baramaramara. Ishengero ryose rinezererwa ibyiza by'agahebuza Yesu akora.
Haleluya. Ishengero ryose rinezererwa ibyiza by'agahebuza Yesu akora. Oh, haleluya. Yesu wacu azakora ibyiza by'agahebuza. Yesu wacu azakora ibyiza by'agahebuza. Umva, umwami Yesu agakora ibyiza by'agahebuza. Ari ijambo ryanditse muri Luka igice cya 78 haravuga ngo kuko umutima w'imbabazi w'Imana yacu niwo uzotuma umutweze turaseruvuye mu ijuru. Umutima w'imbabazi uracyakora kugeza n'ubu. Yesu wacu azakora ibyiza by'agahebuza. Yesu azakora ibyiza by'agahebuza. Haleluya. Mukundwa uri kurankurikirana, warakibazo maranye imyaka 5, imyaka 8, imyaka 9, imyaka 2, umwaka, ndakubwire Yesu azakora ibyiza by'agahebuza. Arashakora na bugingo n'ubu. Uyu munsi fatanya naje kwizera mudogaze mu ijambo ryiwe. Imana ikuremere ishimwe, Imana ikuremere indirimbo nsha, Imana ikuremere zaburi yawe. Tugukunda Yesu. Haleluya. Uri nyuma y'ijambo ryawe kugira ngo urishitse. Uri nyuma y'ijambo ryawe. Lare ya boza la glory. Ndasengeye uyu mukundwa uri kurankurikirana mumukore igitangaza Mana. Hari umuntu agize imisa arwaye, hari umuntu akeneye umwana, hari umuntu aruhijurwe, hari umuntu ababaye mu mutima, umukore igitangaza. Uyu muntu yarakubwiye ngo nimba ukunze Yesu aravuga ngo ndakunze umanuka uwo mwanya. Haleluya. Wakundiye umugore wari umaze imyaka 18 agondamye atabasha guhaguruka, atabasha kugororoka. Haleluya. Oh Yesu, oh glory. Ahimbaza Imana nawe mu bandi. Ndasenze ngo uyu muntu nawe kurakurikirana ahimbaza Imana. Oh, Yesu aracyakora. Yesu uracyakora kugeza n'ubu. Icubahiro kibi cyawe mu izina rya Yesu mukunzi wacu. Amen. Yesu akuremere ishimwe. Mugire umunsi mwiza w'umugisha.